UMDC ka maulai ba tebor pathau ulaong ba kum UMDC unya khunting ba ka maulai mauro kan nebet ha ka maulai constituency compare wat lana kalyang ka delimitation committee ka ajing mod ban kan thup no ya ka shaka jayau constituency ha ka election MDC uni UMDC ulaong ru ba yamantahi kajing ekran halor kajing penha bikishnong na ka we ka constituency shaka we pan kadang hak mentah kajing bishar benia jangka select committee hadin babun ki MDC ki kwa badai banda pet sani bha shu uni UMDC uong ru pakakai pot jangka delimitation committee kamdai satya karai bakhadu henrei kadai tangka kai pot bat ya karai ka bakut hi dei hak yeng dorbar ada por skwa ban kan kendiat ha bede bakanika jingmi kerpot jangka Delimitation Committee ha bede bakanika konstituensi jungi pokisno molai kawin skwa ban pancai ne por ki padba no song jok sno molai kamtam gi no song jok sno moro bakatu ka report jok Delimitation Committee kamdai ka bakhadu yo pisem bakla kritang rancing ajing mut jongka committee te kuma pitip ka Delimitation Committee ka independent committee ka ba nakaleng jungi ki MDC ngimla ban batai lene interfere ke baki kile baradian baki kila ya keleng gani ka khasils ka jongi ha ka bede ban readjust constituency na makma pitip nomor 41 ka amendment apo ka parliament na bede 6 schedule ban mi constituency te ya menta ka rangkai ka readjustment nomor ba kidon ki constituency ki baladon kam bande readjustment te hadian mangyo itu ka report mi bakadon kacing ajimut nagaleng ka Delimitation Committee ka bede bat krisnong moro bakade banlit no sajaya tanay nagaleng junga hi kum u nomi khamat krisnong molai badon kacingket clear hapok isi ngala persya ya kane bat ngalaong ba ka molai ngimla ban pelat ya kano krisnong ka bahap molai konstituensi te nagaleng ka isiru nomor ka pitip kamde ka property jong ka isi katuro kadai hi ka banghap ra ka house Malaka house lo ni babun ke MDC kila kentat no ikatu ke report da ka ba ki ong bangitan kamban rip ban pet yang sesien te kena klara na select committee te tanggawi skwa ban ong ki no song mola kamtam no song moro ba ka moro kanom lek kanomi na song mola kata ka de ka we ba na kaliang jonga hi kum unomi khamat ngan ngala simkhia na du hak tu sngi bayo ka report hi ngala panpau ke isi ba ka moro ka ya ka mola umna ban penmi ya kan kono kisnong ru na kan khamtam ki bahap ka maulai ton dorbar te takara pat ba kem de stu baklai kene na kaliang chunga kum nomi khamat chonga maulai constituency ngan simkhia ba ka maulai kum ba long hi kan long kum ba long hi but hakani ka select committee tu ka janmiet ka bakla notify ya ka select committee na kaliang chunga ngalek pen kendu chairman ba PNC ban persngo hi ba na kaliang chunga na persya ba ka moro kan net support jaya ka maulai kan long bet kum ba long hi kamat bun kabut mpere tamba kamolai ngimla ban pen praria ka snong molai te kumba pi layo sngo slum seneng ba kladon kecing tumu nakawan ka amendment bakan sapya constituency kata kampala ban long menta kanang dei takari adjustment te pilai ihi ba ya menta sulong tangka benta ka baka Delimitation Committee klale ka benta jongka kumbang layo sngo benin nakaliang jong i MLA MDC berem moi ba ti sokume ibala kerpat yang anrei kan suong i bat ipat ba molai mdodan kam kerpat klade ka benta junga bangan pet ya ka baha kamiat sunong molai bang latip ke kamram bang de benle bat ide ban suthum i kumnong mikmat ya kacing ka prosedur po ka KCDC mo ladang ilong makana ke MDC ba ngila thung Delimitation Committee ba ka independent committee ngimla ban interfere ni happen up ke report ka kipat kumang lakran mene ka report jong ketu komiti kamdi final ba ong bal arai be kata mo ka syong pat sa ka house kan lek note play na ka house ki kila pa sa ka select committee ba nak select committee mtakin sepet bat nganda penting kena mga kum MDC jong ka snong molai bat kamtam ka moro mga riu nong snong molai ngariu ba suthu bhai ka snong molai bat nganda penting kena ba ka weru na ka bahap ka molai constituency kum bolong ha ka MLA ha ka MDC ro long kumju ba kanomi ka weru ka snong napo kaneka abai dei bat kaneka jingpia jing readjust ya ka constituency takarau na syukur pat gi nong song moro bakim dei ban ki klomar kane kamdon ke ru badangan penting kenaru bakan ne be poka song mola kata ka dei ka ba aku apan IP
ya kata ka jingkulare ka pa nakaliang jonga ngande lam tak snong mola tengai skam bagi ba kenum sa elam baklatan makidon bun ki bagi bru teng ka kim tip kla shelam bakla yu ba bat hadian pat sesuatu ba la bakla te ya ka papin lam bakla yu ba ba yak ching sene al mangilaton mangi hangte dis council ngangalong khot chung ki isi ngatip kambha mangai ke ibang de banne kamtam nak snong mola kumbelai he kini sansnam bakino mola kla penkit ka terpeng jonga ya ka snong mola ngalale ke bentak babahatam dalam takanero sene abe hanga komunomi kman chopi ke ibang le nam tak pit kapian chok snong mola itai di bang kwan pen snow ye piki pat nok song snong jong kam snong mola constituency ba kamtam nam tak snong moro ba ke bentak ba de banle komunomi kman bangan warai ka ba kam yak snong mola kan no ko molong ta teknik kwan pen syai pe di kan ka jing I report on television to the Commission Committee kala na pomola konsensi kalau weng no kemopat te kajingwan jo kemopat umde ba kadau kalau ba kai kade kajing kerpat hi jong do snong mopat ba ki kwa ban lek no sepentor te ya kata ngoburom ya ka jing kwa jong ki nong snong jong ke snong mopat bang ai koble ru ki nam takta manakal yang juga ngamdan event plan halor ka taga bide ba kajing simno ai kemopat na mola ban lek sepentor